nje kodwa singayiqanda lento singayinqanda zonke izinto ayinqandele ngoba manje sesiyinhlekisa kuthiwa siyalayeka yabo ama-comment anjalo nami sazoke ngizama ngazi ngiyophelela kodwa ngizoke ngizame wemyezi cishe emva kwe-hour ngizobe sengise-Friday ngizonifonela no-2 nalo sisi yabonga bafethu impilo nje nami sharp uncle angazi xa isibiya nawe awuvu wesibiya ukuphi neThekwini wesibiya ngifuna ukwehla ntambama ngifuna ukusondela ngaseThekwini ngikho ngi-10 minutes away eThekwini hey soke sikhuluma eceleni mhlawumbe sike sihlangane hayi singahlangana lena myeza ifuna ukuthi sihlaleni phansi noma singaya lapha emushroom kuhlalwe phansi kudliwe icubungulo ngoba hey mana ke ngoba ngine flight ezosuka ahlangane ngo4 kodwa hayi emushroom ngeke emushroom exposed kakhulu ngizozwakala mangabe ngikhuluma ukuthi mina masixoxa abantu banokuyifigure out ivoice yami mhlawumbe singabhekela la elentozaneni noma ko South Beach kanjena khona indawo ezinye ezicashile ngale ya uzokuthinta eceleni umuntu ezwakala ngikhuluma u-7 ngeke uwe bafowethu sikhona hayi cha nami sengize ngasizwe psychologist bengigowa njengawe wesibi hayi yawe mangaphula phandle ngizowa ngiyabuka sesiziselo i-psychologist ngoba ngisesibhedlela bese singivakashela ukuthi hours wonke leya post nje ngathi amarivese leyangigulisa ngagula khona nje ongibizile wathi uke wayibona nginenkinga ngine-flu nje mpela obade ngine-post engibhalile ukuthi angifuni umuntu othi akuphunywe phandle ngine-flu ngine-flu nje umuntu bayefuna kuvakashela ungcono ezendlini hayi mamadada manje nje hayi bangibona leya post eyi hayi bo phumani nina ukuthi angayenzi phumani nje abonje lento ukuthi emangabe unenkinga ungaphuma endlini phinde ukwazi ukuphuma fanele kuphuma impela la abahlebe baqede hey hayi Samara mina ngihlekisa ukukhala kwakho wesibili ngithi indoda ikhala ngaphakathi usenduduzile la umfazi yabona nje ngibonile uThamara ka-appreciate ngempela uthi ubesawuzange ukhuluma umfazi mina ngangisagowa nama but anyway uyazela ukuthi ukwenzelani lokho akazi usho ukuthi akazi uyazi ngoba into ecasilayo live no black ayimhluphi inetwork ukhidwe ifame unyuka kwama-followers yona yonke into bese kuba yilaba abanye yabona umuntu bamthanda ngokweqiniso myself ngiyakutshela kunalaba abangatheli ukaphalazi sisibona sasaright ixakeke kodwa wemela uthi namanzi abantu asizokhuluma lalela ungishele inamba yakho lapho eceleni kulungile ngizefaka ngale eceleni shapho ngizokubona sure. Sezovala mangehla nje ngivakashela